Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri yo twumva mu masaha ya mu gitondo, turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 25 z'ukwa mbere 2025 na gatandatu pirito. Birumvikana rero ni amakuru tugiye kuba twinjiramo, ni ku kibuga cy'imirwano. Nyamuneka imirwano yamaze kuba ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye, ndetse na zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Nk'ubu mugiye kunyumvira imirwano yacu, duhere muri teritwari ya Warikare, mbabwire mu kanya gato ibitero by'indege za FARDC byongeye by'umwihariko kurasa bikomeye kuri defense za M23, turaza kuba tubikomosaho. Ariko kandi nyamuneka turaza kubabwira yuko ibitero byagabwe ku munsi w'ejo iminembwe hifashishwe indege za FARDC zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, ibitero byangije imitungo ikomeye cyane y'abanyamulenge. Turaza kubyinjiramo tubabwire ndetse byangiritse n'ingamba zamaze gufatwa z'ubwirinzi bw'ikirere. Turaza gusimbukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapadetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka hariya muri teritwari ya Uvira. Uvira byakomeye, turaza kuba tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza by'umwihariko gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinge tubabwira uko situwasiyo ihagaze aha za Karamabenge, za Songo, hose hari amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomosaho tuva imuzi n'imuzingo. Ijambo ry'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva Nyamuneka ryongeye gutuma abarundi bari hafi ye bongera kwikangamo, ndetse ibinagaragaza yuko icyitwa urugamba rukomeye rushobora kuba rugiye gutangira hagati y'abarundi, by'umwihariko n'ingabo na bamwe mu bayobozi bakomeye muri CNDD-FDD. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, by'umwihariko kuko ni byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bitugeraho birebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kwinjiramo, turaza kugaruka gato ku makuru akomeje kugenda aturuka mu bice bigiye bitandukanye. Hano za Masisi hari amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda avugwa. Turaza gukomozaho, turaza kwinjira mu bice byahariya muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeye ziri guturuka hitwa Masiko zone. Igisirikare cy'intare za Sarambwe cyamaze kuba kihohereza abasirikare batari bake. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, ariko kandi rwose tukaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye henshi, tukagenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko mu makuru menshi hano mu bice byo muri teritwari by'umwihariko ya Mwenga hitwa za Kamituga, turebe uko bimeze. Turaza kuba tunyarukira hitwa za Rwatamba, turebe uko bimeze mu mihanda uzamuka werekeza Jashabunda. Hari amakuru menshi akomeje kugenda ahaturuka, turaza kuba tuyakomozaho tuyava imuzi n'imuzingo. Nyamuneka turaza kurebera hamwe bimwe mu bitero bya FARDC byongeye kuba iby'imfabusa, bikaza kurangira n'ubundi igisirikare cya 23 kibyitwayemo neza cyane, aho cyasubije FARDC n'abafatanyabikorwa nyuma mu buryo bwagaragariye buri wese. Nyamuneka rero sindi butinde, reka mpite ninjira muri iyi nkuru. Amakuru aturuka mu gice cya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero cya drone cyateye ibisasu bateye ibisasu mu mihana ituwe n'abanyamurenge, bigasenya ibikorwa remezo ndetse abasivili benshi bagakomereka abandi bakahagwa. Nk'uko aya makuru rero abivuga, iki gitero cyabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 z'ukwa mbere 2026. Abaturage bo muri Minembwe rero bavuga ko drone itagira abapiloti yateye ibisasu mu muhana by'umwihariko witwa Shefu Rutaganda, ahantu hatuwe n'abaturage basanzwe. Umwe mu baturage rero bahatuye yabwiye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ko iryo rasa ryibasiye inzu z'abaturage by'umwihariko, ndetse harimo n'abagera kuri 2 bagize gutya bakabihuriramo n'ibibazo kuko bari baryamye. Yagize ati drone yarashe inzu y'umutwa ho muri sheferi ya Rugatangada. Muri iyo nzu hari harimo abana 2
babiri baryamye biri guhungabanya umutekano. Ati mutabare by'umwihariko kuko ibintu byakaze. Amakuru kandi avuga ko iki gitero cyanasenye inzu zigera kuri enye, imwe muri iyo nzu igasaduka igice cyose. Bisigaye rero by'umwihariko byamaze kuba ibindi bindi mu bice bigiye bitandukanye. Bibaye kandi mu gihe umunsi wabanje kuwa gatanu tariki 23 z'ukwa mbere 2026 indege za FARDC zifatanyije n'abambari barimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR zari zagabye ibitero kuri Puwezeru. Icyakora amakuru akavuga ko umutwe wa Twirwaneho ugenzura ibyo bice waje kubisubiza inyuma. Ibi bitero kandi bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'abasivile muri Minembwe, aho abaturage basaba ko harindwa ubuzima bw'inzirakarengane n'ibikorwa remezo byabo, ndetse hakanabaho iperereza ryigenga ku ngaruka z'ibitero bya drone ku baturage. Ibyo rero biragaragaza ko abaturage batari bake nyamuneka bakomeje kugenda bagira ingaruka mu bitero bya drone by'ingabo za FARDC. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara kugeza magingo aya ni mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu mujyi wa Uvira. Murabizi ko FARDC yamaze gukaba umujyi wa Uvira, ubu tuvugana 23 ikaba yaramaze kuva mu mujyi wa Uvira. Nyamira nkubwire yuko nyamuneka rero ibintu byamaze guhindura isura, kuko umujyi wa Uvira ni umujyi kugeza magingo aya by'umwihariko w'ibibazo, ni umujyi navuga yuko ari uw'ibibazo bikomeye cyane, kuko amakuru namaze kwakira nuko umujyi wa Uvira nyamuneka igisirikare cya 23 gishobora kuza kugarukamo, ariko impamvu z'ibi byose zikaba ari impamvu zigaragaza ko nyamuneka umutekano wamaze guhungabana ku rwego rwo hejuru, ndetse umutekano ukaba waramaze guhungabanwa bikomeye n'igisirikare cya FARDC mu bijyanye no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibyo byose bikagaragaza ko bishobora kuza gutuma n'ubundi igisirikare cya 23 kigaruka mu mujyi wa Uvira nk'uko bimaze iminsi bitangazwa n'abayobozi ba 23. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande, nyuma y'amagambo amaze iminsi atangajwe na perezida by'umwihariko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi uwitwa General Sultani Makenga nawe agatangaza byinshi bigiye bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana by'umwihariko hano mu bice by'umujyi wa Uvira naho bisa nkaho bamaze kudekarara intambara mu buryo navuga ko budasanzwe. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage isezerano ry'uko mu gihe cya vuba azatangira ibitero byo kwisubiza ibice byose M23 igenzura birimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni ubutumwa Tshisekedi rero yatanze abinyujije muri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta Kinshasa Jean-Jacques Pelusi. Kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 23 Mutarama nibwo Pelusi wari uhagarariye by'umwihariko umujyi wa Baraka, ubwo mu kwezi gushize 23 yafataga Uvira yatahutse nyuma y'uko ziranyeshyamba zari zafashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi zigasubira inyuma. Guverineri rero Pelusi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko perezida Tshisekedi yamusabye kubwira abaturage ba leta aho bari hose ko bagiye kwisubiza ibice byose M23 yari yarabambuye. Ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye ati genda ubwire abaturage vuba aha tuzarwana, nyuma yo kwisubiza Uvira tuzakurikizaho Kamanyura, nyuma yaho dufate Goma ndetse na Bukavu na Bunagana ndetse n'ahandi. Ibi nibyo uwitwa Jean-Jacques Pelusi yatangaje. Pelusi kandi yamuneyeho kwirinda kwangwa ku mutego w'umwanzi, ahubwo agaragaza ko ngo bafite imbaraga n'ubumwe bwo gukora buri kimwe cyose. Ati nimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge ndetse no kubatoteza, ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandi abasivile, abaroba, abanyamurenge, abashi, abafurero, twese turi abantu duturuka kuri papa umwe ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo.
rugamba tugomba gukora buri kimwe cyose tukubahana. Uyu mugabo kandi yanasabye abaturage kubwira abanyamulenge ko bahunze umujyi wa Uvira bagomba gutahuka bagasubira mu ngo zabo ngo kuko nta wazongera kubatoteza. Yijeje kandi by'umwihariko abaturage ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kinshasa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera gufungurwa. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda byibazwaho. Uwitwa Perezida Tshisekedi Tshilombo yamaze kugera i Davos. Nyuma yo kuva i Davos yamaze by'umwihariko kwerekeza mu Bufaransa, aho yagiye guhura n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba nyamuneka byamaze kugenda bigaragara. Aba rero ngo bakaba bagiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo akaba aricyo kintu cy'ingenzi gikomeye bagiye kuganira ngo barebereho rimwe. Amakuru rero namaze kwakira ni uko butuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko rwose byamaze kugenda bigaragara y'uko nyamuneka ngo icyitwa umutekano muke hano ushobora kuza kuzamba mu masaha ari imbere uko iminota ikomeje kugenda icaho indi kaza. Perezida rero by'umwihariko Tshisekedi ngo akaba ari mu gihugu rwose cy'Ubufaransa, akaba ari kuganira na mugenzi we wa leta by'umwihariko ya Kongo, ariko kandi ngo ibi byose ngo bikaba biri kuba mu gihe igisirikare cya 23 na FARDC bakomeje kugenda bahangana. Induru n'akababaro ku bwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, nubwo hari abayobozi ba 23 bakomeje kugenda batangaza byinshi, FARDC nayo igatangaza byinshi. Umujyi wa Uvira rero winjiye mu mwijima n'akaga n'icuraburindi kuva ku cyumweru ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC 23 zivuye muri uriya mujyi. Amahoro yarategerejwe yahindutse amarira, amaraso ndetse n'ubwoba bukabije. Abaturage bo muri Uvira rero bahisemo kuva mu mujyi, by'umwihariko ibintu bitari byabi cyane kuko ihohoterwa ry'indengakamere ryari rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivugira, rukomeje kwibasirwa rero n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe kitarenze iminsi mike gusa. By'umwihariko 23 itanze umujyi wa Uvira kugezaho abantu barenga 25 bamaze kwicwa. Iyi ni imibare itangazwa. Abenshi muri aba rero ngo rukaba ari urubyiruko rwarashwe, ni mu gihe kandi rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro ndetse no kubaka ejo hazaza. Abantu bagera kuri 60 baburiwe irengero, imiryango yabo ikaba iri mu gahinda n'ihungabana rikabije, batazi aho berekejwe. Abantu barenga by'umwihariko 130 barafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byose barashinjwa kuba by'umwihariko ngo ari ibyitso bya 23. Aba barimo abayobozi b'imidugudu, imihanda n'utugari, ndetse abo bose bafunzwe kubw'impamvu zitumbikana bigamije rero gusenya imiyoborere rusange ku bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa rero byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu rubyiruko rwa Uvira. Wazalendo rero bafatwaga nk'abavandimwe n'abarinzi b'igihugu, mu guhungabanya ibitero bahisemo guhinduka abicanyi. Ibi rero byamaze kuba bitera ubwoba batari bake. Urubyiruko rero ruragira ruti twasanze muri abo banzi bacu harimo impamvu nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Kuki telefoni z'abaturage zamurwaga ku ngufu hifashishijwe imbunda? Kuki ubuzima bw'umusore cyangwa se inkumi by'umwihariko mu mujyi wa Uvira hano bwateshejwe agaciro, ndetse bugateshwa agaciro ku buryo buri hejuru? Uburyo rero bw'ibikorwa bikorwamo bagaragaza ko biteguwe neza, kwambura abaturage bya ruswa, iterabwoba, kwica nta mpamvu. Urubyiruko rero rwari rusanzwe rwarakomerejwe n'intambara imaze imyaka myinshi ndetse n'umutekano muke, none
none twahindutse igitambo cy'ihohoterwa rikorerwa imbere mu gihugu ridafite inshingiro na gato. Ibiro bya vowa de sanseva birasaba ko inzego za gisirikare n'iza gisivile mu gusubira mu murongo w'umutekano w'umujyi no gufata ingamba zihamye zo kurinda akajagari kabaye mu bice by'umujyi wa Uvira. Byanasabye kandi kuba imiryango mpuzamahanga itegamiye ku burenganzira bwa muntu ko bahaguruka kugira ngo batangire by'umwihariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanyuke bikomeje gukorwa na wazalendo zitwaje ko zifite imbunda zishobora kwica zikigira babi cyane. Ati amaraso amaze kumeneka ari menshi, amarira yabaye menshi arenze urugero. Urubyiruko rwa Uvira ruravuga ko by'umwihariko ngo rwatunguwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Uvira. Izo ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka mu mujyi wa Uvira. Ubwo nagira ngo ibintu tubyinjiremo kugira ngo mubanze mwumve ese ibyo Jean-Jacques Pelusi yatangaje byaba ari bimwe mu bishobora kuza gufasha abaturage hano mu mujyi wa Uvira. Abenshi bati ni ikinyoma cyambaye ubusa, abandi bari kuvuga ibyabo. Ati ntihagire umunyamulenge uza gusubira inyuma by'umwihariko ngo yinjire mu mujyi wa Uvira kuko nta keza k'igisirikare cy'u Rwanda. Ayo ni amwe mu makuru yose namaze kuba by'umwihariko ngenda negeranya mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera nkubwira yuko rero guverinoma y'u Rwanda yashimangiye yuko izakomeje gushyira mu bikorwa ingamba z'ubwirinzi n'umutekano mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR utarasenwa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Matilda Mukantabana mu kiganiro yagiranye n'abagize ishami rya komite y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga mu gukurikirana by'umwihariko ibibera ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro cyabaye tariki ya 22 z'ukwa mbere 2026 ni ku munsi w'ejo, ambasaderi Mukantabana yasobanuye mu buryo burambuye inkomoko ya FDLR, amateka yayo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byayiranze mu myaka 31 ishize. Yibukije abadepite by'umwihariko bo mu mwaka w'ibihumbi 2001 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari by'umwihariko abona byinshi bigiye bitandukanye ndetse abibutsa n'ibyabaye mu myaka igiye itandukanye byaba mu mwaka w'1994. Yagize ati kugeza ubu FDLR iracyakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yinjizwe mu bikorwa bya gisirikare by'igihugu kandi raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza uruhare rwayo mu bwicanyi ndetse n'ihungabana ry'umutekano. Uyu mutwe rero ugizwe n'abajenosideri wavutse mu mwaka w'1994 ntiwigeze utsindwa burundu. Abari basigaye bose bigiriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi mu kwica n'ubundi abatutsi b'abanyekongo babarizwaga muri Kongo. Ambasaderi Mukantabana rero kandi yagaragaje ibingibi, anavuga ko hari ubufatanye bugaragara hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR mu mirwano by'umwihariko ikomeje kugenda ibafata cyangwa se basakiranya na AFC M23 Alliance Fleuve Congo. Yongeyeho yuko kandi mu mpera z'umwaka w'2025 izo ngabo zagabye ibitero mu mujyi wa Bukavu wa Rubavu abigamije kwambutsa intambara ku butaka bw'u Rwanda, ariko ingabo z'u Rwanda zibikumira hakiri kare. Yanasobanuye ko kandi ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda zashyizweho zigamije kurinda umutekano w'abaturage barwo ndetse no gukumira ibyago bishobora kwambukiranya imipaka. Anashimangira ko nta sano bafitanye no kwivanga muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa gushyigikira umutwe uwo ari wo wose urwanira intwaro muri icyo gihugu. Ati ibikorwa byacu bigamije kurinda ubuzima bw'Abanyarwanda ndetse no gukumira icyahungabanya umutekano. Tugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo twubahirize amasezerano y'i Washington DC ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abaturage bacu badahuye n'ihungabana. Ambasaderi Mukantabana rero yabikije abadepite bo muri Amerika ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zo gushyira FDL burundu nk'umutwe wa FDL ndetse no gucyura abarwanyi bawo nk'uko biteganwa n'amasezerano y'i
Washington DC yashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2025, anasobanura ko kandi by'umwihariko ngo ibyo byose bigomba kurangira. Yasoza ashimangira ko ingabo z'u Rwanda zishingiye ku mpungenge zifatika ku mutekano w'igihugu kandi mu bigaragara zigomba kuryamira amajanja kugira ngo zihangane by'umwihariko n'iyi FDLR mu buryo bukomeye cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nyamuneka kwikoma u Rwanda bikomeye ku ruhare rushinzwa ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo byakomeje kugenda bifata indi ntera. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize ahagaragara by'umwihariko ku itariki 22 itangazo rikomeye isubiza ibyatangajwe n'umuryango wa Human Rights Watch ku kibazo cy'umutekano muke muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iri tangazo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ingabo z'u Rwanda RDF nk'abafatanyabikorwa bazo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo kugira uruhare rukomeye mu ihohoterwa rikomeje kugaragara ndetse n'ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ibivuga, yemeza ko hari ingabo